هر جایی که او است خورسندی است، هر جایی که او است سخن است، هنر است. آزاداندیش است، جوینده است، حوض جوابگو است. بسیار اکتریسای با مهارت است. همچون شخص هم مادری حلیم است، دوستی مهربان است. شوق و ذوق هنرمند شدن از خودی شما رو دنبالگیر بود یا اینکه حتی تصور هم نمی‌کردید که روز هنرمند میشوید؟ من میخواستم معلم تاریخ شوم. برای فن چی؟ تاریخ خیلی دوست می‌داشتم. تا حالم که هر چیزی که با تاریخ وابسته است کوشش میکنم این نمایش‌ها رو بیشتر دوست می‌دارم گوش کنم و کتاب خوانم. پدری من بسیار خواست که من اکتریسا شوم و من این انتخاب پدرم رو رد کردن نتوانستم. گفتن که تو باید حتما دانشکده صنعت بروی، انا شعبه کارگردانی اونجا بخونی. وقتی من رفتم معلمی اولینی من استادی من مقصود شوی متشویف بود و یک سال من غایبانه خوندم و سال دوم استاد مقصود شو گفتن که من میخوام که تو روزانه در گروهی من گذاری. بعد من گذاشتم میخواست که همچون اکتریسا فعالیت کنم و استاد مقصود شو سبب شد که من با مسکو رفتم خوندن. او فهمید که گروه از تاجیکستان باید روند در دانشکده شیبکا خوانند و آمد نزد من و گفت که زلفیه تو باید حتما رفته خونی. من گفتم نه، من الان کورسی سیوم شدم، از دوباره از سری نه، بعد من کی ختم میکنم، 7 سال 8 سال میگذرد. گفت که تو این چیزا فکر نکن. بعد من فکر کردم و بعد رفتم حجتوما گذاشتم سپوریدم. اکنون باید با مسکو روم. نمیدونم با پدرم چه خیل گویم، با مادرم چه خیل گویم که من میرم مسکو. رفتم کار در اومدم، کامبینات ابریشمی. گفتم کار میکنم، راهگیرو بلیت سامولوت خودم میخرم. بلیتم رو خریدم، همه تیار. 2 هفته مونده است تا رفتن. من اکنون نمیدونم معلم من چه خیل گویم. یک علاج کن زلفیه گفت میفهمم. بعد اومدم با مادرم گفتم. بعد مادرم گفت که باید حتما با پدرت گوی، از پدرت دعا گیری بعد روی. بعد اومدم با پدرم گفتم دادا من باید روم، منم بلیت چیپتا، اکنون من باید روم، من باید اونجا خونم. پدرم خیلی نگاه کرد گفت چه خیلی کاری ناست، من افتخار دارم از تو که دختری من با دانشکده مسکو داخل شده است. من خیلی حیران شدم. برادرم گفت که نه باید نرود، این گفت باید رود. تو گفت مسافر نشود مسلمان نمیشود، رود زندگی بیند، род بیند. Лёля сидела на скамье, куталась в шаль и задумчиво глядела сквозь деревья на речку. Неужели я так неприступна, думала Лёля, и воображению ее представлялась она сама, величественная, гордая, надменная. آمدید در تئاتر جوانان، یعنی به نام محمود جان واحدوف کار فعالیت را شروع کردید، درست است؟ بله در تئاتر جوانان. بعد تئاتر روسی دعوت کردن، کار کردن، اونجا هم کار میکردم. بعد دوباره تئاتر جوانان اومدم. و دوره که در تئاتر روسی کار میکردم، تئاتر جوانان، تئاتر لاهوتی من دعوت کرده بود عیسی عبدالرشید. همیشه پیوسته همکاری داشتید؟ همیشه پیوسته همکاری داشتم با تئاتر لاهوتی، تئاتر جوانان و تئاتر روسی مایکوفسکی. بگیم در 3 تئاتر کار میکردم. هر کجای کار بود من میرفتم همونجا کار میکردم. درست است. و خیلی نقش های زیاد خاطرمون آفریدید، مخصوصا در اتلو شکسپیر نقش امیلیا رو بازیدید، در 3 خواهران نقش ناتاشا رو بازیدید و در قصه آنتوشا چخانته نیز نقش لیولیا رو بازیدید که بسیاری منقدان همین نقش های شما رو یعنی بهای بلند دادن. با من بیشتر فعالیتش در صحنه تئاتر معقول است. هرچند مثلا من که منعقد هستم باید آشکارا گویم که وای بعضا کوشش میکند که همون با بازی بسیار روشن و زیبا و آواز بلند و مثلا نقش های خاطرمان کوشش میکند که کورپه به سر خودش کشد و دیگرها مثلا کمکک در تاریکی میمونند. ولی در هر صورت این نشانه اون است که وای سهم دارد، استعداد دارد در تئاتر. Ты что там ищешь, бесстыжий? Простите, у вас нет талии. Талии у вас нет. Держись за то, что есть! Танцуйте так.
Свободный шаг сначала, потом вот так. Ой, прошу помедленнее чуть-чуть. Теперь фигура номер 5. Старайтесь медленно дышать. Ой, а я и таблетку отыщу. Ой, Теперь фигура номер 7. Она легко дается всем. ой, ход 7, ход 8. Все равно. Ой, что ты делаешь, За учитель? пируэтом пируэт танцует вальс высший свет. И раз, и два, и три, еще 4, еще 5. Держи меня, учитель! Учитель! Ой! диапазон он кас васеъ аст ва он метавонад ҳам дар намоишҳои мазҳакавӣ, дар намоишҳои драмавӣ ё ки дар намоишҳои фоҷиавӣ нақшофарӣ кунад. Чунки ҳамчун ҳунарманд, ҳамчун актриса хелеам бақувват аст. медонед шекспир ин орзуи ба фикрам ҳама бале ҳунармандон аст. ҳунарпешаҳо ҳастанд ки ман намедонам актриса ё актёре ки гӯянд ки мо нақш дар шекспир додем, дар намедонам отел аст ва намедонам гамлет аст, король шоҳ лир аст, намедонам чӣ гӯяд ки не ман бозӣ намекунам. нақша аз ҳама кӯтоҳашам оне ки ақаллан як бор ё ду бор саҳна мебарод аллақай нақш аст. Медонӣ ман тамоман ман ҳатто дар гӯшаи хаёлам набуд ки ман метавонам Эмилия дар отелло бозӣ кунам. ба гумонат ки ӯро кушт? ман ӯро куштам. ӯ фоҳиша шуда буд Ба ӯ туҳмат мезанӣ, иблис! ва мисли об бевафо буд. Ва ту мисли оташ девона ҳастӣ. Ӯ вафои осмонӣ дошт. касё бо ӯ мехобид. аз шавҳарат пурс, вай ҳамашро нағз медонад. Шавҳари ман? шавҳари ту шавҳари ман гуфти ӯ ба нигоҳ хиёнат кардааст? бале, бо касё. шавҳари ман? ори вай аввал вай ва ман ба гуфт. вай одами баномӯс аст, ин хел корҳои флосро чашми дида надорад. шавҳари ман? гуфтам ку шавҳари ту. шавҳари ман гуфт ки ӯ бевафо буд? вай шавҳари ту, дӯсти ман, бо шараф яго. агар инро гуфта бошад, бигзор ҷони зарарнокаш ҳар рӯз зарра зарра пусидан гирад. хонумам ба хариди манфури худ аз ҳад зиёд ошиқ буд. ошиқ буд. бихам тои ту ҳамон қадар лоиқи осмон аст ки ту лоиқи хонум будӣ. Аз ту наметарсам. ту ҳоло ними он азоберо ки ман мекашам наметавонӣ ба ман илова кунӣ. ҳабаши ваҳшӣ, иблис, ифлос, мазанг. агар саҷҷом ҳам аз ман бибинӣ, туро фош мекунам. куштам. در صحنه آخر وقتی که او انمون روی انمون جای رخت خوابه که دزدمونا کشته می شود و او را ما میبینیم که از تقدیرش نفرت دارد. به همین تمام واقعه های اینجا ایستاده، با همین ایستادنش نگنه بهای عمومی میدهد. خیلی جالب است. این به کمترین هنرمندان دست میدهد. هرچند وی نقش خدمتگار بانو را بازی میکند ولی شخصیت است. نفری که افتخاری شخصی، افتخاری زنانه خودش را کوشش دارد دفاع کند. این موضوع هست که نه فقط به همون بازی دراماتورگی داخل دارد. این موضوع هست که خصوصیتی خود صادق و هم هست. در نمایش یعنی سرگذشت یا قصه انتوشا چخنته یعنی کارگردان از روسیه اومده بود اگر خطا نکنم. کارگردان بود надежда славная از иркутск омад. او برای که بیاید در تاجیکستان این نمایش ماند در تئاتر روسی گراند برای این برید.
қариб 30 ё 40 нафар ҳуҷҷатҳои худашонро супоридан ва ҳамин духтар гузашта. Вақте омад баъд ман медидам ки вай омад, ман гуфтам ки шояд ки бештар бо духтарҳои ҷавон кор кунад. Вай баъд шишт порчаҳоя хонду ва гуфт ки ки аз шумо мехоҳад кия бозӣ кунад. ман дар гӯшаи хаёлам буд ки Лёля Асловская. Вақте ки сину солаша дидам, 26 сола, ман аллакай аз 40 гузаштагӣ, аз 45-ам гузаштагӣ, ман гуфтам не, ин нақша ба ман наметавонад. Вале дар гӯшаи хаёлам буд ки ҳамин нақша бозӣ мекардам, чӣ хел нағз мешуд. Ки баъд вақте ки хондем, ва ки чия мехоҳад, ман хомӯш будам ва як нақша хурдакака интихоб кардам. Ва гуфт ки ман шумо дар ин нақш мебинам, шумо мехоҳед бозӣ кунед? Ман гуфтам ҳа мехоҳам ва мо дубора ва мо якҷоя кор мекардем. Ничего в жизни так не люблю, как художество. Художество. Искусство, так сказать. Товарищи находят, что у меня талант. Из меня выйдет неплохой художник. Это, наверное. Ну да. Так вот. Люблю я свое искусство. Художество, так сказать. Я, Елена Тимофеевна, предпочитаю жанр искусства. Искусство, так сказать. Искусство. Елена Тимофеевна, я давно собирался с вами поговорить. Да, конечно. Все боялся. Думал, что вы рассердитесь. Но если вы поймете меня, то вы не рассердитесь. Вы тоже любите искусство. О, да! Искусство ведь! вақте коргардони хуб аст, ман худам роҳат мекунам. Медони қанот мебурам. мехоҳам парвоз кунам ва ҳамеша шабу рӯз фикр мекунам дар бораи нақшам. Чӣ кор кунам, чӣ кунам беҳтар шава, чӣ кор кунам. Ин чизои ҷустуҷӯ мекунам, мекобам то грим, то он мӯи сара чӣ хел бошад, либос. Он чизои фикр мекунад коргардон, ҳатман фикр мекунад ва мегӯяд дар умум мебинад ин чизоя. Вақте ки ту мебиёӣ бо худат бо фикр мекунӣ. Хуб мешуд ки мисол инҷа як гул мешуд. Ё мисли аруси замонавӣ инҷа ман дӯст медорам як райҳон, як чизак, як шибитак буд. Занҳои деҳот ҳамин хел буданд. Бале, дуруст. Як райҳон, як шибитак инҷа кашов мекардан, гоҳ ногоҳ ҳам бӯяш дар димоғашон мезад, роҳат мекардан. Манам ҳамин хел вақте коргардони хуб аст, роҳат мекунам. ёд овардед филми аруси замонавӣ ки онҷо агар ҳамон саҳна дар ёди шумо бошад, вақте медавед ё ки роҳ мегардед ки ҳамон торе ки либос меовезонанд, ҳамон багтаи гардани шумо руст мекунад. Ин тасодуфӣ буд ё ин ки махсус барои филм кардед? Медонед чӣ хел буд? Вай тори либос набуду, тори антенна параболический он буд. Вақте ки гуфт ки ҳамин саҳна мешад ҳамин хел, баъд аз пушти девор, бигем аз хонаи Рустам, унҷа як садо мебурд. То ҳамуна бояд як аҳамиятию давида равӣ ки он садо чи. Хуб ман гаштам, рафтам, омадам, он тора ман дидам. Он тора дидам ки ман ҳамин тора михел аст, вале бибинеда чӣ шуд. Вақте ки ман он зинапоё фар омадаму, вақте ҳаракат кардаму, вақте давидам, чӣ хел мегӯям, давидани ман бо вазни ман, бо амплитудаи ман чӣ хел як муқовимат ба вуҷуд омад ки вай тор вай мана қариб буғӣ када кушад. Ман аллахел рус мондам. Ба ҳар ҳол ки дидам ки номаш чӣ буд, коргардон намегӯяд ки истодем. Вале ман нафасам гирифт, ман вақто коргардон нагӯяд ки истодем, стоп сабт кардем, мо бояд ки то охира ҳаракат монда кунем. Баъд баромадам сари ҳамун зинапоя. Баромадам зинапоя. Я вақт гуфтам бинам ки ҳеч чӣ намегӯянд. Ман адам пушти девор ки чӣ мегӯям, ҳеч не ки ва ё стоп гӯям. Я вақт дар бадам зад. Дигар ман намедонам чӣ бозӣ кунам. Мегардам, нигоҳ мекунам. ҳамун гурӯҳе ки он қадар зиёд набуд, ҳама дар рӯи замин ғалтидагӣ. Аз ханда. дар рафти ба новоргирӣ мисол саҳнаро мефаҳмонед, то ба охир нафаҳмода он кас пеш аз коргардон худашон мефаҳманд ва ҳамон чизе ки ба он кас супоридед як чиз бошад 10 баробар карда гардонда нақш офарида медиҳанд. Бисёр як ҳунарманди боистеъдод ҳастанд. аввалин филме ки дар он нақш бозидед филми наво буд ва гуфтед ки дар анамин боғи ираме ки барномаҳо сабт мешаванд хеле хотираҳои зиёд доред. Шояд аз ин хотираҳо каме қисса мекунед. Вақти Наргиз Мамадбекова
махсус ҳаминҷа интихоб кард. Ман як давраи кӯдакӣ мегӯем омада будам инҷа. Баъд дубора ин 10 сол пеш буд, аллакай 10 сол гузашт. Омадему дар ҳамин роҳравою ҳамин паскӯчаҳошу ҳамин назди дарахтҳо ҳаминҷа сабт кардем. Бо Наргиз ҳамсӯҳбат мешудему. Баъд ман мегуфтам ки Наргиз аҷиб астам. Ман аллакай қариб синни 40 расидам, вале то ҳол дар ягон филм дар синамо нақш наофаридам. Баъд ҳаминҷа Наргиз гуфт ки Зульфия, ту рафтода нашав. рӯзе мерасад ки ту қадар дар филмҳо иштирок мекунӣ ки шояд ки вақтам намеёбӣ ки бо мо ҳамсӯҳбат шавӣ ва дубора дар филмҳои мо иштирок кунӣ. Вале ин филми якуми Наргиз Мамадбекова буд, гӯем як филми омӯзишӣ буд. ва аз мобайн ҳамагӣ як 5 ё 6 моҳ гузашт ки Муҳсин Махмалбоф ба филми худ «Марде ки бо барф меояд» яке аз ролҳои асосӣ зан ки дар он ҷо бояд нақш меофарид ба ман пешниҳод кард. ва ҳар вақте ки ҳамин мо бо Муҳсин суҳбат мекардему дар бораи нақши ману мефаҳмон чӣ хел бояд бошад ӯ зан, таърихи он зан чӣ хел аст, ҳамеша гапи Наргиз дар зеҳни ман меомад. Дочка, я тебя люблю. Я тебе. Дом. Зачем мне твой дом? Хорошо, хорошо. Ты танцуй, а я сейчас приду. Да. дар ин 10 соле ки дар синамо ҳастам, ман хеле дер ба синамо омадам. аз чизҳои телевизионӣ шурӯъ кардам. муаррифӣ шудам. як саҳнае ки мо бо Орифӣ бозӣ мекардем, оне ки сатил мепӯшонам сари ӯ мардба, ҳамон инқадар муваффақ шуд, инқадар дар кӯчаҳо мана мешинохтанд ки ва ҳатто медонед бори ҳам як рӯз як ҳодиса ҳам шуд. Ман дар истгоҳ меистодам, як мард назди ман омаду мегӯяд ки шумо ҳамун актриса нестед ки сари ӯ мардба сатила пӯшондед. ман нигоҳ кардам ки дар чашмаш ғазаб аст. гуфт ки заб чизе ба занҳои мо ёд додӣ. ман ҳамин хеле тарсидам, гуфтам ки ман не ин хоҳари бузурги ману ҳамин лаҳза як мошин омаду ман шиштаму рафтам. ҳамсояҳо чӣ мегӯянд? ҳамсояҳо чӣ гӯянд гуфтанг нафаҳмидими? ман габи ҳалқи кӯчагӣ ба гӯш намекунам. бачаҳо чӣ мешаванд? ҳамсояҳо чӣ мегӯянд? занаша садаи шудаст мегӯянд. қисса кӯтоҳ ба дурустӯй. ин чӣ бадбахтия? ин чӣ рӯзи шума? ой содда. ин бадбахтӣ не, хушбахтии ту. чӣ? медонӣ чӣ? ман вайро ана ба вай хонаҳои нав мебарам. шумо зан мегиред, зани ҷавон мегиред. زن میگیرم؟ умуман Зульфия ин актрисаи бисёр бамоҳорат, сабук, ана худаша дар пеши камера дар саҳна ҳеҷ вақт шохис намекунад, озод аст.
бисёр озодона бозӣ мекунад. Баъзе мешавад ки аз рӯи сценарий агар дар онҷо ду ҷумла навиштагӣ бошад, аз худаш илова карда ҳам мавзӯъ боқувваттар мекунад. лаҳзаҳое буданд ки ҳеҷ фаромӯш нашаванда ва ба мо ҳама гуфтанд ки дар ҳақиқат дар ин филм дуэти ҳардуи шумо беҳтарин буд. яъне ман зане каме вазбин ро бозӣ мекардам. ӯ бошад не, ӯ як шӯхиҳои аҷибе мекард ва ин ҳам ҳамаш импровизатсионӣ буд. яке ногаҳон ҳамонро мекард ва дар ҳақиқат вақте ки дар филму инро дидем, лаҳза бурдем. як лаҳзае буд ки то ҳол бовар кунед аз ёди ман намебарояд. яъне ки дар як эпизоде ки бояд ду қаҳрамони асосиро бо синни сол, бо ин қадду қомат, бо ин вазн хеле мушкил буд иҷро кардан, вале он кас тавонистанд. мо боварӣ надоштем ки аз уҳдаи ин чиз мебароянд, вале он кас тавонистанд. ва яке аз партнёри беҳтарини шумо ва дӯсти наздики шумо, дугонаи наздики ки шумо аз аввали донишҷӯӣ гӯем хато намекунем ҳамроҳ будед, моҳпайкар ёрова ҳастанд. ҳамбоз будан чӣ гуна? Зеро шумо дар филми Арӯси замонавиам яъне ҳамбоз будед. ҳамеша вақте ки бо ҳам вомехӯрдем суҳбат мекардем ва мегуфт ки Зульфия кай мо ҳардумо як нақш бозӣ мекунем дар синамо ё намедонам дар телевизион ягон ҷо ва ҳамун рӯз расид. наворҳое ки мо бо ӯ дар наворҳои филм бо ҳамдигар вақте ки иштирок мекардем, дар он ҷоям ҳис карда мешуд ки ӯ ҳамчун модар ҳамаро ҳимоя мекард. яъне доимо хавотир мешуд мабуда ягон кас месулфид ё ки ягон кас гӯем озурдахотир мешуд, ӯ доим меомад мепурсид чӣ шуд, ягон кӯмак кунам. яъне дар ҳақиқат дӯсти вафодор аст. мо нақшҳои синамоии Зульфия Содиқоваро мебинед, ӯ ана ҳамон гуна дар чӣ гӯям дар диди ҳунарӣ мо худаш ба як тоҷики оддӣ, ба як зани оддӣ бо тамоми ормонҳояш, бо тамоми орзуҳояш ҳулул мешавад ки шуморо ба анамун сатҳи як тамошобини оддӣ, ба як сатҳи оромиши ва ба як сатҳи аз нигоҳи дигар, шояд хеле соддагароёна, на аз лиҳози бадеияту касбият, балки аз як нигоҳи менталитети миллӣ, аз як даричаи дигар шуморо ба ин ҳунар ворид месозад. бинанда шуморо дар жанри ҳаҷв диданду шинохтанд. мехостам бифаҳмам ки барои худи шумо дар кадом жанр бештар яъне хуш аст ё осонтар аст кор кардан? ҳама чиз ҳирфаият мехоҳад. агар мо масакае бозӣ мекунем, бояд маҳорати баланди масакавӣ дошта бошем. агар мо жанри фоҷиа бозӣ мекунем, бояд ҳамин хел бозӣ кунем ки на фақат мо гирья кунем, вале тамошобине ки дар толор нишастааст ё дар он экран вақте ки ҷамъ мешаванд, вале ҳам бояд баробари мо гирья мекунад. мо бисёр филмҳое медонем ки ҳаҷв аст, вале мо намехандем. ё фоҷиа аст, актриса дар саҳна ҳамин қадар худаша мезанаду мекувад, ё дар синамо ин қадар ашк мерезад, гирья мекунад, вале дили мо намесӯзад. мефаҳмед? як чизи аҷиб аст. вай бояд медона аз ботин бояд барояд. аз ботини ту бо зоҳири ту ҳампайваст шуда баъд рӯи саҳна, рӯи экран мебарояд. ҳарчи ки дар даруни ту ҳаст, агар ту дуруст кор куниву дуруст он риштаҳоро истифода барӣ, он чиз аз ботин ба зоҳир бо суҳбати ту, бо гапи ту мебарояд. вақте ки мо бо Румишу Азимов кор мекардем ва дар филми Хоби маймун, аслан ман ҳайрон шудам ки чаро маро даъват кард бар ин нақш. вақте ӯ занг зад гуфт ман мехоҳам бо шумо вохӯрам суҳбат кунам, ман фикр кардам ки ӯ мехоҳад як филм бигирад ва аз ман ягон кӯмак мехоҳад ки ягон ҳунарпешҳое ба вай пешниҳод. гуфт ки не, ман мехоҳам ки шумо бозӣ кунед. ман гуфтам Румӣ шояд ягон актрисаи дигарро мегӯӣ. ман ҳатто чанд актрисаи номбар кардам. гуфт ки не, мехоҳам шумоя. ман гуфтам ман аз уда ин кор мебароям. гуфт ки мебарояд. Я видел ее работу, она играла в комедийные роли, у нее были эпизоды второго плана, и я не видел ее в драматической роли, абсолютно. Но я видел, что у нее есть потенциал сыграть эту роль. Я был уверен, что она сможет. И я предложил ей сыграть в картине. Вот. Она была очень дисциплинирована, всегда приходила вовремя, знала текст, выполняла все задачи. И после уже
уже на монтаже я понял, что все, что мне нужно было, я добился этого. Потом я показывал уже, она была номинирована как лучшая актриса Центральной Азии на кинопремии «Акылбырс» в Бишкеке. Одно желание сбылось. Пора загадывать второе. Загадывай. Загадывай, что мой сын ожил и вернулся домой. Это жестоко и глупо. Загадывай, чтоб мой сын ожил и вернулся домой. Пожалуйста. Пожалуйста. Чтобы наш мальчик ожил и вернулся домой. وقتی که او رو در مسکه دیدم فکر کردم که او در حقیقت در ژانر مسکه باید زیادتر نقش آفرد و وقتی که در ژانر فوجیه دراما یعنی فیلم خواب میمون کارگردان رامی شاه عظیموف بود در آنجا دیدم زلفیه برای من از نو احیا شد یعنی او رو در رشته دیگر دیدم من و از عهده اون نقشم خیلی عالی برآمد و آفرینش من هیچ امید نداشتم که خب آموخته بودم که زلفیه رو فقط در چنین نقش‌های هجوی می‌بینم یا با شوخی‌های او آموخته بودم ولی در اینجا وقتی که من در این فیلم دیدم در حقیقت درک کردم که او میتواند نه اینکه مسکه بازی کند در ژانر مسکه میتواند در فوجیه هم در لیریک هم نقش آفرد. میدونید از کدوم صحنه‌مون گرفتیم؟ صحنه‌ای که وقتی که پسری من الکای مرده است. پسرم رو من از دست دادم. من گفتم یک باره حالی هیچ بازی نکرده من باید از این صحنه شروع کنم و ثبتش بود در باغ به نام صدرالدین عینی و همون روز همین قدر خنک بود و صحنه سر می شود که ما در درون ماشین میریم و من به راننده میگویم که همینجا بیست من میخوام کمی قدم زنم و الکای من پسرم گور کردم الکای من گریه کردم الکای سر و روی من ورم چشمم از همین چیز ما اومدم سری گریم ششتم و من یک خصوصیت دارم وقتی که من فوجیه بازی میکنم همون روز من حتی آب نمی نوشم خوراک نمی خورم و با هیچ کس صحبت نمی کنم انا همون چیزی که هست در درون خود من باید ویا پزونم تا اون لحظه که من یکم رپلیکا من میگویم که همینجا بیست من میخوام کمی قدم بزنم
رومی همین خیل ساخته است، همین خیل و خود دراماتورگیا برای نقشی که زولفیا می سازد امکان داده است که وای نقشش تحول کند، یعنی رشد کند، از یک نقطه ساده به نقطه بلندترین مرکب انسان دوستی برسد. این نقش یکی از بهترین نقش هایی که زولفیا در سینما بازی کرده. театр, синамо ҳамаш ҳаёт аст. мефаҳми ойна аст, инъикос меёбад. инъикос меёбад. ҳеҷ чиз аз вақте ки барои худат фантазӣ мекунӣ, фантазия мекунӣ, ин мекунӣ, вай мекунӣ, вақте ки ин баробари ҳаёт намеравад, баробари ҳаёт намеравад. ҳар чизе ки дурӯғ аст, дурӯғ аст. ҳар чизе ки рост аст, рост аст. ва барои ҳамон ман ҳама ин жанрро дӯст медорам. ҳам жанри масҳака, ҳам жанри фоҷиа. аз масҳака то фоҷиа бозӣ карда метавонам. ҳам дар театр ин чиза бигем кардам ва ҳам дар синамо. Дар синамо шояд якумин нақш ин дар филми Румӣ Шоазимов «Хоби маймун». як марҳилае расидааст ки шояд бисёр одамои ҳирфаиам дар синамо омаданд. ғайри омадан одамои ҳирфаӣ омадан ва омадан ғайри ҳирфаӣ ва ҳозир бисёриҳо филм месозанд. ва ман як чиз мегӯям, аз 100 кори нокарда як кори карда хуб аст. аз он чизе ки ҳеҷ чиз нест бояд як чиз бошад. онҳое ки филми ҳирфаӣ месозанд ва онҳо мемонанд ва филмҳои онҳо ҳам дар таърихи синамо мемонанд. Акай Миралӣ? марҳамат, марҳамат, дадай дарк шуда. Ассалому алайкум Акай Миралӣ. Салом алейкум. Хуб ҳастед? Салом алейкум. Салом алейкум, марҳамат. Биё дода. Салом алейкум. Салом алейкум. Хуш омадед бародар. Салом алейкум. Ин кас Акай Дилшод аз шаҳр омаданд. мондаҳои кор. Саломат бошед. Хуш омадед. ман намояндаи идораи ваколатдори ҳуқуқи инсон. Синҷай додар, мо ягон гуноҳ кардем. Агар ин дарахтро гӯед, ин худаш чапа шуд дар бар. ҳамсояҳо шоҳид. не мо дар масъалаи дарахт наомадем. гап дар сари он ки аз мактаб ба мо шикоят омад ки духтаратон зиёда аз 2 ҳафта мешавад ки ба дарс намеравад. мехостем сабабашро фаҳмем. Гап дар куҷо? духтари ман бошад намехонад. ман инро намехоҳам. барои чӣ? хел барои чӣ? аввалаш ин ки ман худам танҳо кор мекунам. 6-7 нафарро хӯронда пӯшонданам дар кор. дуюмаш ин ки ба духтарбача хондан чӣ дар кор? о барои пухтупазу либосшӯӣ маълумот зарурат надорад. шумо ҳамин хел гап мезанед ки гӯё мо дар давраи амурати бухоро зиндагӣ мекарда бошем. охир дар замони мо ин хел намешавад. бемаълумот ҳеҷ мумкин нест. худатон як фикр кунед, модаре ки худаш маълумот надорад чӣ гуна метавонад фарзандашро тарбия кунад? додар, шумо дида истодед ки мо ба тӯй тайёрӣ дида истодем. боз чӣ мехоҳед? Акай Миралӣ, шумо қонунро вайрон мекунед. бале. то духтаратон ба 18 надаромадааст, шумо ҳақ надоред ки ӯро шавҳар диҳед. хоҳар, духтар духтари ман, оила оилаи ман. чӣ кори хоҳам ҳамонро мекунам. чӣ хел фаҳмидед? Акай Миралӣ, асабӣ нашавед. нағз фикр кунед. ба идораи мо биёед. мо ба шумо кӯмак мерасонем. якҷоя фикр карда илоҷи корро меёбем. Акай Миралӣ, дар мамлакати мо ҳар як шахс ҳуқуқи маълумот гирифтанро дорад. охир ба фикрам шумо гапро намефаҳмед. марҳамат, хуш омадед. гоҳ мешавад ки аз кор бо ҳам бармегардем кӯчада ҷавоно кӯдако ҳатман мегиранд атрофдаву мегӯянд маълима мо қатитон сурат мегирем. нишонаи он аст ки ба дили ҳамун бачаҳо, ба дили ҷавоно, ба дили духтарҳо раҳ ёфтааст. ин ҳунар хеле ҷиддӣ аст. ин сода нест ки масалан ба дили тамошобин роҳ ёфта тавонад. мо барои сафар омадем. сафара тандири чироғак зад. баъди ҳамун ягон каса намешинохтагӣ шуд. ана забони модаришам гум карда бо забони хориҷӣ гап мезанад. ҳозир сафар дар пеши мо нест. рафтораш ҳам ранги сафар нест. хӯрохӯришам дигар шудааст. ҳатто дигар хел хоб меравад.
нафаскашишам дигарай. معلوم جین یارش شده است جین جین؟ аз соли 2008 масъулони синамобазми байналмилалии дидор ҷусту чолокӣ ва пурмаҳсул будани зулфия содиқоваро дида ӯро ба ҳайси котиби масъул қабул мекунанд. ҳар ду сол пас ки ин синамобазми байналмилалӣ дар пойтахт баргузор мегардад, зулфия содиқова меҳмондори аслӣ ва мизбони пуркору меҳрубон аст ки дар ҷобаҷогузорӣ ва пазироии меҳмонону дастовези эшон саҳми хеле бузург дорад. Директорин фестиваль Сафар Ҳақдодов, арт-директорин фестиваль Саадулло Раҳимов ва бугем бо чанд нафари дигар ва ё мана даъват кардан ҳамчун котиби масъул. Ва ман як чиз мегӯям, соли аввал пешниҳоди ман буд ки конкурси филмҳои тоҷикӣ шавад. Гуфтан аз куҷо мо ин қадар филм мебинем, дар Тоҷикистон ин қадар филм нест. Ман гуфтам шумо ина ба уҳдаи ман гузоред, ман ин филмҳоро меёбам. Баъд ман кофтам аз ҳунарпеша буданам истифода, ман ҳамчун актриса аллакай медонистам, аз ин чиз истифода мебурдаму занг мезадам. Фалон ба Хуҷанг занг мезадам, ба Обиҷон ҳатто занг задам, ба театр. Гуфтам дар Хуҷанд чӣ филм мегиранд, дар Кӯлоб чӣ филм, дар Қурғонтепа, дар Бадахшон ва дар куҷои кадом филма ки агар гирифта бошанд, он филмҳои ман ҷамъ кардам. Ва бубинед ки ҳамун вақто филм зиёд омад, вале на ҳама филмҳо хуб буданд. Ман гуфтам вале монед, бигузор як конкурси филмҳои тоҷикӣ шавад. Он филмҳо шояд ки қадар ҳирфаӣ набуданд, вале буданд. Ва оста дидори 4 аллакай пештар, дидори 5, дидори 6, дидори 7, вале ҳозир ман ба шумо мегӯям дар дидори 7 ин қадар филм омад. ин қадар бачаҳо қар карданд ки чаро филми мо дар мусобиқа нест, чаро филми мо ҳаққалан дар панорама нест ки аллакай мо як тараф мекунем. Не, он вақт гузашт, кам буд, ҳозир хеле зиёд шуд. من بسیار دیدم که او بسیار یک تشکیلاتچی خوب هستند در تشکیل نمودن سینما، بزم ها، واخوری ها، سیمپوزیوم ها، شب های ایجادی سهمی بسیار دارد. من او را هم در حالت آرامش هم در حالت عصبانیت شدید خیلی زیاد دیدم، ولی در همه حالت او همچون یک زن باقی میماند. زنی که هم با واقعیت و هم با زندگی بهای درست داده میتواند. زنی که آفرنده است، زنی که ما رو همیشه به سوی نیکویی تلقین میکند. روز نیم شد نبودم پادروی میکنیم. گام پادا نبردستن. کجا بردستن؟ شبی درست خواب نرفتیم. با گفته گوش مای نبود. خبری نو فهمیدی؟ چرا؟ بچه سلیم نو اینستیتوت تمام کرده است. امروز دختری پیش قشلاق ما را گرفتنیه. چرا؟ نیلوفر دختری پیرنظره چی؟ نیلوفر قطعه مورس در مو هواسنجه کار میکنه همو را میگوی. همو؟ او علا خیورس چی دای تو؟ خیو سلیم دا چی فرق داره؟ خودشا نمیفهمی که کجوگیه. بالا خفشا نمیگوی. سلیمی سورپریز. برا گو تبر برای بخوای وای اون چی را تا یکی ببینی بعدی نه مو گو میتونم سورپریز میزویا. چون در آغاز برنامه گفتید که به شهر مسکو رفتم، آنجا خیلی زیبا بود و شما در آنجا طول 5 سال تحصیل کردید. میخواستم بفهمم که آنجا یعنی دیل نکردید که بیستید؟ عشق من عشق دوشنبه هست. من دوشنبه تو چی درجه دوست می‌دارم شما تا تصور کردن نمیتونید. من دوشنبه خیلی دوست می‌دارم و زندگی خودم به دوشنبه تصور کردن نمیتونم. چه خیلی حتی بعضا وقت فکر میکنم که این آدمیزاد است. من میروم، من میمیرم، میروم ولی این وطن میموند.